Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasep kabakmen yapi baro bakani kalong jigarpa ki members bakin sababan switch off with mobile jengki ban kartong juta ka health department la karpa ki member bakin ya maintain ka protocol yani report on the rule 34 of the Assam Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1959 as amended. I hereby nominate Mr. Venkat Langlinden and Mr. Charles Mangar to form the panel of chairman for the budget session. The bentang point was the jikli di question and the place. Dari report ini ayat bensin jika jikli bawa di member berundung for muhar berhot iba pianisin kejikli bankong. Mr. Chairman, Mr. Chairman, sir, reply to question number 1. Will the HT member in charge be pleased to state whether the council has received any interest from the state government due to delay in reducing financial assistance grant provided by the central government? No, sir. Mr. Chairman, sir, you spoke about the reply, no. Masuk penting na uyam sa development. Karena ka amount kapag state government ka hatang siw sa nitkat ka interest paro kentuko na ka tight on tight but na ka health sector. Karena ka total amount kapag state government ka diban siw sa ka council kung ka interest na down dong ka Islam bantuan ya kapisa seni kata kalau naga tay anon tay gran arpuan but naga health sector arpuan kepada state government kediban siu siya baru di autonomous council including ya Khasi Hills Autonomous Council bakat tingka sanction order ya kebala air ya kita guide ke Ministry of Finance Government of India telah clearly mention apapun sanction that release ya kini skim baru including ya ke on-site and health sector. Telah mention bahawa perlu ke state government, baru state government di bantuan yang bisa belas, mang belas state government, siapa di autonomous district council concern apa housing. But kamday bandan perlu ke reduction. But inday ban delay, bangada kedon perlu ke delay, ke sanction but release. Ya kini amount bala sanction but release dari Ministry Government of India, the state government can happen to along with interest. Sendiri unfortunately apapun ke Sarkar India kalau mang ya miskin kalau pelaj nadu on time kalau pelaj nadu arhida kuat no kanyo trik June arcar arpo kadba ke state government ke pelaj sya ke Khasi Hills Autonomous Council ha ke arhundai Januari arpo
hang ni ko pau ba ka don ke Islam ka balong kumba nyau benai approximately de kum juru ha ke ni dai bat kerja tai ka ba wa sanction bat list ha ka khat san nyau arpau arpu the state government gerap pelajar video sosial pada tanggal Julai atau April hanya kenang berai susu bakabat ke state government dan hanya kepuai itu bakat Arab. Jadi nak kebentak ke jing tip jong honorable member na Maukar bat kahau si Barok ini kalau kini member tolong very clear bahawa state government habakadon kano berpilih kedai bansu rentak batka interest lebih tapi dan juga sanction release beyond 10 days ya Barok di Grand Balapelai dan rei kerasusi kelomba state government terkenal kita kalau pelajang ya di amau balasan sanction bagi atau ministry finance ministry government of India abang ikut bat beruyok ini saya eksekusi kalau sosial bat take off lengba tinggi penduduk discussion between Ukraine dan state government balap koru begitu kok onsen secara Department of Disconsul Affairs bahwa kinilai Presiden kami apa dari Bapak untuk ia ke rural local bodies grant arpuai berkunjuru ia ketika health sector grant kepada arpuai karena the total amount of interest to be paid by the state government. Mr. Chairman, sir, Hakabayday but the interest to be paid by the state government to the autonomous council. Hangnya kalau very clear, but any delay beyond working days, 10 working days will require state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market borrowings, state development loans. Ya, the interest on base halor jong kani ke market borrowing system. Bakum juru ke state development loans. Kena ikaban fix ya kena ke rate kena ke pamram jom ke state government. Bahkan fix according to this no. Tapi pihak itu mentasuk bagalau mana ia fix off gitu. Dekat bagi state government, dia ke state government hak kebanyakan day, but on time, but tentu juga tight sin. Hendrai hadok kita ke state government kalau silent, but ngamut ban orang bahasa executive committee kerana kehan kita dan follow up ngediakan nak bentar berjawab ia kita nak state government. Allah. Haji Shisha sorangan bu yang gawi ke committee question Mr. Chairman sir. Haji Shisha nak health sector arpuar ke di sampai terus nak bentar beroleh teliti edis kita jungi teman duna ya ga ngasai arputam kita pilih dia ke rural local bodies grant jong arpuai ka di penal Islam kabari kendai poi terus beragli tight on tight mental lagi di council tapi Mr. Chairman saya tu abun ke interest kepada state government dari Indonesia tengah situ abang semua dia nak main jong ia mincat kai terkomplek jong ga executive committee pada kita bersama isu-isu yang ada isu tadi interest akhirnya dia berkata surta ada tulisan orang very clear ya kecuali jong
membar nako maka kalau ba kena ke internet hingga bang fix meni ya ka internet kedai bang fix ke state ya ke state government on the basis of market borrowing system but untuk state development law minta assessment dan terkau minta law yang total amount of interest to be paid by the state government that this process but we can negotiate government but until up with the government bakal itu saya di along the apa yang dapat serta third sector harus bertanya impact law yang option letter from the state government harus dilakukan. Dengan suatu apa dengan serikat yang lebih orang di sini kayaknya ini kalau orang syai atau itu total mau terus kita ada di berpilih dan berpilih di suku apa syai ini kalau lihat di Indonesia kalau ada itu total mau kita mereka video itu total mau kemudian kita datang untuk ini kuat untuk kaunsel ini dari kawan kita total mau kelas begini video Baru asas ini dia total amount dia rate or total amount of interest dia kena jaiban fix pada book the state government kalau orang mana sebab kecil bangga nado Julai 2021 nilai kalau berikutnya bahkan Department DCA Department of Discouncil Affairs Komitikan take up of the state government halong jong kena interest kumbala bo data ministry government of India baka state government pada bersih baca kini ka ministry kalau orang India yang disungsil kalau orang yang ke state government bahkan skill yang ke interest according to the prevailing market borrowing and state development loans. Dikolong ke yang ibanjo ya ke rate lani ke amount provided by the state government ke ini ya kata kebetulan itu. Mr. Chairman Sir, ngaris kuat dan suplemen away ke jingkeli bansyai. Labun ki scheme ke baka sorkar ke lapan Islam ban ai atau council. Kelara hintip ya kami kanu kibanwan. No, ndai ki baladat kanu gilayo ki baladat. Ki baka sorkar kala dile ban social council. Tip ke present committee kini ketika delay ke benikong dan yo kecil dari bat kecil pelat ya di on type scheme bat ya type scheme bat pun mana ya kini nila follow up take off ini kat sekolah nasi kuat kan kaji mungkin dia ia minta ngarai dan cinta dan dekat nomor pada yang interest juga rural local bodies grant arpu adu minta 4 lak bansir hanya suku bam pada uji bentuk nagalen ka sorkar Meghalaya Shaka Council agiri ka health sector grant regisa tak tungka jingkip ka bangi pedikna kalau ba nagalen sendal bomna ada part bisa saja state government. Kalau kata kan hak dia kata impose interest. Dengan suku abang Haji Mudlu yang mencat dengan state committee, nampakkan bahawa oleh suku tadi kami state government bantu klik ini kalian jumir ini hak bandung ada jangka assessment. Kenapa bagi hak siapa state government minta mention fit kotik. Arpu kata ke interest pak asyong do. Arpu asyong kata ke health sector kata ke kenapa ia kata ke state government kan kambang serius tidak nama kembakalong ngakai kam tunai ke lai saukur tentang interest taruh kami juga hasil atau masjid council nampak dia keren dia ke
interest yang berada di council. Dengan syukur abang Haji Mudu yang mencat bagi isi, bagi korban thok dan bersama state government, bagi interest juga rural local bodies development grant. Senam kata kalau bagi health sector grant kalau kata, bagi total kalau kata, bagi kata ada iban demi pajak. Senang berkata tip, bagi rintit, bagi pajak rintit, dia kaya duty kepada state government dan lain bagi bagi minister. Mr. Chairman sir, College Board ya, anong member from Mokhar, who will take interest at the day but to the house. Namun kanong ba, the committee was a clear ya kenika jinglet dongka state government, dan namun mentah ba, bila take up you will come seriously. Kaba mentang ba, process for giving reminder to the state government, College Board, in up with the details, ibang iyo timut akan isingay timut akan po. Teman-teman kuis jika bahan barang riba, yang sini member po Mokhar Kantor. Jika dan parmi mata dengan pada dari isi itu, coba. Mr. Chairman sir, HKPD batka juba kabala HKPD ke jingkeli ke belawan rak da member badan program napok Mokhar Kantor ke juba kolong assented to by the governor sir. Mr. Chairman sir, College Board UCM bagi suku kalong ba ya kani ke bill Rakyat Assembly ko na ay ko play kerpang ya guys committee berapa way kepala penulong ya kani ka very important bill bagan long ka apa ka council ke jenis majudan sa katuan iki supplementary question Mr. Chairman sir UCM hadir kalau asem dan Oktober Nisuju bakani kalau alam ay keputusan jangka hasil otomatis dikansel. Berapa kalau syai'an kini nama intention kini kalau ba hakajinya deh pakai MNREGA. Nama kajintak yang disenong di tangan berusaha kata kalau bakajinya tu apa yang orang tak senong bom caman jangka village no dalam council. BC benar. Atau nak kalian ke executive committee hari berhasil. Ialah take off ni bata siapa di depannya. Kenapa ini yang NRGA bansinan tu kat pun kenika akademi. Kabalik sih hakatun akademi kalau ada orang basno. Wadil pau chairman juga nuka development basno. Ngasih apa bangkit na UCM. Nah kalian ke council hadin bala long ain kenika bilik dari council bilik ini tak kawan yang misalkan state government ke bil kembali hilayat bah ngelajuba kalau mengilayo eka asentum gubernur dan mereka besar minta kalau bah ngidang up bakin publish apa kerja berhadian bala publish apa kerja nak kalian jaga isi dan sasyong kerki ban form yang ke komiti ke Terpang ini selok bangin senapat itu jong kenekaan berhadian kita gitu baladat bisa lah itu kan terjadi dengan carai hak korba nisnai itu dan korba terjadi bisa pick up ya kini diberi support side kita member di ajingnya lim ba boni dindo nomor by members dan ketika jikli taklah standards ali for depois koi pada jikli ke balawra di member for amorti baca semangat ketika jikli dan kini jikli dah tak kepada dan kasi ia mencoba jikli
Reply to question number 8. Will the ex member in charge be pleased to state health sector grant under 15 Finance Commission for ADCs in Meghalaya, Autonomous Council in Meghalaya? No official information sa keistimewaan ke lawan dah, kalau sebab buat apa kita kempadan kenu-kenu ke official communication bahasa ministry kalau hak officially to the council to the state. Particularly kepala Bu di in charge. Katkum ke jungkit ke bangi ya jungkit, but ke website melakukan ni. Kalau bah kelada bantah di guidelines seberapa state naduk ke country trip jong menai bahyo jong senan ajar aku. But katkum ke jungkit ke bangi ya jungkit kalau bah na ke Ministry of Finance kelada ban release naduk ke live way trip jong menai bahyo jong senan ajar aku. Dia kejengkeli mentah kalau bah kemala jubab meneng suku bah aduk mentam pada yuk jungkit AA nak kalian jong ke council ke jong kendai men ngaso kenan bah meneng desi i bah so ban ai play go UA member benar syajib dan kumpu member jong ke legislative assembly bah penyak sesi di bala keren ni kita tentang tegal penengok kan kumno ke council jongi kam TBA hal kini abaya kini ke health sector grant kabla pelaj nak ke 15 Finance Commission syabaro di ADCs atau Meghalaya ke council jongi kami ke TBA nak kalian jongang soban ai kulai kerpangi ba penyak CCM ni balai keren menen atau assembly ni baik lagi lu cara tiga ni ke penengok yang ni ke council babalai ke ai kadang ngatrai kedon hang ke jeng kok nak se dia kalian jangan ngasoban kerpati dia in charge bagi ke finance department ke jeng ni bagi di ban budin ni kiskim ke bawah ke council ke jeng ni let's say ngalaban kedon ni kedon ke por ke bah hakini kisnan ke belalai tu kedon kiskim kita ngilade berpelai ke por babiang ki persyang nak kalian ke state government bagi way gilatin ki wa penduduk ya ke council tu kena kita kedang abu ahni gini kejengkeli akan mendan kena jengkta tu saya kedang kena jengkok bede begini aku mentip ndai hajin shan life way trip jong nai dekat way mentala bun klik benar balai kemuan tu ke jempetip sudah kumangal ang mana satu sebab kalau no official information sah dia kebanyakan dia akan dikapang di executive committee ni mesti satu kalau very much availability paper terdengar baru executive lebih banyak kalau berkam kalau official communication misalnya mereka jadi baru eksekutif itu semua kalau yang disebut orang ada benar yang way pada benar keskim ada ke way pada keskim dia gile jadi kumpul orang orang berbah nah mau ti kalau bah lakukan kita untuk pelai orang kerip hubungan berkabel acar aku. But definitely I can visit through the website. Come there to provide now the ministry secretary. Don't come clear. Today to provide now the Ministry of Finance to the Ministry of Finance. No barunya itu no, to the Ministry of Finance, how many issue act to the Ministry of Finance, Department of Expenditure.
convention state government yang susu. Betul. Walau kalau bukan, dia very much aware. Kumpulan untuk membangun mampu bagi website ini. Jika kamu nak website ni lah, download lah, download. Kata-kata bagi kita kita paling biar hati ini jadi. Kalau contohnya, eksekutif komiti telah take off ni kalau baca sendiri bila post ban talk dan kita berkontak nomor berapa sekretari orang dan yang ini pada yang kalau kita buat kita yang kita share apa semua. Ia in charge sebagai jumlah merilis kembali state government dengan semua berkait dengan kelas. Maka dan kopi ini kalau download untuk omnya. Maka ni ke kila rilis sekarang bahawa mana kalau potrik benar dapat way. The subject untuk ni release of health sector grant to the state government as recommended in chapter 7 of the 15th Finance Commission. Thì lòng kaya lang bakala kanya kaya mo, way kaya kuawan. Jadi alor kani kanong rim. Pi kajingle jog state government kajongi. I klalong bakala, nakapos ko. Kabelong kajing tak ke council kajongi. Nakamata kajumento ke council. Kaya kepada begini ngaso banoh kini kepor nak liang jangan namun tinsu. Namar kecuba kalau no official information. Kabamut bahang impatio kalau no official information. Kini nak liang juga council habang ilayo jikin. La flash book, la publish atau website. Kini nak liang juga council ni happy kain baruat jikin. Bansuang banadu benar berkatway haduk mentangin suang bagi no official information kan dawat jingtip nak kalian ke council kapan iya kejing kok trekam jeng ke council bang yamdan geng kejing sokia nak benda ke development scheme di bawah nak central government. Akan oh bintek hatiya November 2021. Kedai ketika batok na Ministry of Finance, Department of Expenditure, Finance Commission Division, Government of India. Ya kali isti ke bengiyo kedai ke amount bersanction satu state government. Satu state government. That means kedai ke sanction. Tang bayakannya ke address. La address official show account officer state loan office of the chief controller of accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi. What? Ini address Bapak nak Ministry of Finance to the account officer of state loan. Ministry of Finance, Government of India. Mr. Chairman, kepada sanction for all the states in the country. All institute, Mr. Chairman, sir, kadika shinti ke bawah naga Ministry of Finance, betul so account officer state loan, but lantai bahara ba I copy syaparo kot Secretary Finance, jom baru kot state di bahar. Ia kata ke hantu atau saya release of health sector grant release. But I copy check state. Ke nginum ka banda ya keren kami ke berapa itu technical issue. Kendai kumba kapau saya kalau banaga Ministry of Finance telah release ia kan ini show account officer. But I copy check respective state finance secretary or chief secretary. Nasu bakadika kamram ka jungi kaya council but kamtama state committee ban kamlong smart kinja namar bang ini kiat benai mensua kadang kejung presiden juga state government ban committee village health council nothing bayo ba kini ki benefit ki jongi sibala state ka health department juga state ban direct rotate segi BEC, barang bagi BEC kedai BFC bagi di local.
Henry constitutionally haduk mentang irang dari mana kalau kalau dengan suku apa lagi jumlah lihat yang iam pada yang stimulasi nah terakhir nomor bagi i bagai state government from time to time kepersangkat balaban do away ke pun di kami naranya akan bahaya berkapan state dia bantuan clarification di government itu begitu tanpa yo bisa baru ban blok ke soltar bahkan nama ban berikan direct segi health council harus nok dan transfer itu bisa jadi bagi berikan begitu yang tanda ke executive committee telah take up yang akan membuat ke clarification ke apakah anak stakeholder boleh berkebat dia akan dipisahkan bahkan ITT ini kadang lo misalnya kadang orang mana ini dika reminder inilah tak ditabang hak dia kata stakeholder tambah dia cik saya nombor sekian ke jubah jauh ia mencharge tolong kepercayaan kalau ini no official information kadau kalau bahadu mentah nimpat yo kanunu ke official information nak yang state government bala sanction dengan bisa nak bentar ke health sector kalau very clear tin rate namar baya kini ki grant barok ki bayo central government kadika initiative pat jungi ki nongelam jo ke isi ikut ke isi kumnu ban budin ni ke fund na po Delhi ban penyo nak bentar ke council ke jungi ti hadin bangilayo jitip lengba seperti hak ki WhatsApp jungi ya ke sanction dan ia kepisah bagi state government nak lihat jungi 8% dengan trend state government peladan ke delegation ke bangilik lang barok ki member ke isi ban kendu UCM ban trend halo ke kepisah bang syukur ban pensyai ini bala mi doh silat pasai kibor bang ladan ke jing persah kalau dalam kejeng persang ni katu kan ingat di official jangka state government di balamut bandai dua ke ni persang banong ba ke health sector kami ke isu jong ke district council namar ba ni dan ni kita ki mau kita ki machineries ni kita ke health department lani ngindon kita ban sna hospital lagi ban le ban snai ki extreme ban kir ki extreme machine ba kata namar hak ni ke fund kita hadu saujai ijat fund ke balamang macam ni tinre don bok ba nakal yang jong ke ministry hak baka ay kan kepisah sengi ceki rural bodies kalau ada mention clearly baka ni kepisah ladai dan sewage syaki autonomous district council nak kada hadu entah nakal yang ke state government kamla bandai kan kepisah habi ban transfer ke district council di hendrai katum ke jeng keren ke bamenen ke sini hadin ba way ni MDC jungi la raise ni issue for ka house na sobat ai public ke pang na ta jung iru rengkat bat ni DTCM boleh keren lang UCM menen ke si bat nakal yang UCM la ai ka assurance kemudian ban pelat no ke health sector bat ka way tang ko we ka kam ke bangihap bat le nakal yang di council kalong bagi ndon ni ke we komiti ke pang ka be de ka hai den rei ladan pa ia mencat ke health ani wala dan penyak de ke ni nakal yang ke jongar ma sim ke ni step bangala konsol ngala pentuk katung kaningut ki konsultan dibadai ki health expert nakalong ki ex director of the health services ki engineer bakindan kan komiti ke bakerpang nang mengunjuk kan pentelun ya kan kita lishko so kemen ni kita pensyai kita usikan jongi kalau syai but clear nakal yang jongi ru ke penbitar ini nomor boleh titip bagi isi ke apristom apabila isi ke apristom la persang banora ki gram la ke central government itu pat gidon ki membuat sim ke buah ke state government dia yang kena kena rem bamangiro ibu gini ke jengkeli pan ikwa ni bani syai lang apa ke ye kena kalian juga ngaso ban ai play tip ke jeng system jangka isi ke jongi ko ke jengelan do CM ba finance in charge of finance EM ban charge of finance kena so ban ong ban kalian juga sesin pat longiru nak kalian longite midon ban sport ya kalau kena ke move jangka isi saka state government nak mendak hak ko jong publish pun te Chairman sir ngasu patung ke jengkeren isi kalau bangun kabar kata infrastructure dan penentang yang kami grant ke health sector de apa pada apa tu reform yang penentang yang ini berpisah ada kelas sanction state government
kumno manu ban penonton dia kita kisah naswa lihat kejadian saya na usianya na ia mencari Kalau ia dapat mereka supplementary bala wandra MDC na po million namun banong ba siya mula patay ni ka tingyan jong ka state government ba di kuat bentelat dia kena skim sa sosum na marba tingyan di manpower tingyan di infrastructure tendai namun banong dah bakal wan tu dia hanya ways and means kumno ban penlong available dia tak infrastructure dia si manpower nomor haki bakbun kitab ru intip nomor bompat yok sekali so bendan bahang tu la boru kata ban penduk for infrastructure kata ban penduk for manpower bat infrastructure ni kata angka komisi saya ikut main tak berhitung terkolong ban yok yang berbenda terakhir tempat ia kalau isa west tu bagi mudut ngamut benang ba ia kata ka independence dari ia ya kata bisa lama yo lah nak dia di officer di bureaucrat di state government bangkang lah balik sing padon kita sehingga aku beli yang bola konkret ya kita nama berkiwa dong buatnya di waktu kamu pelai ke bisa mulabian di sebab kata kejutli cuma pada yang kata kata puar beliau kata skim lu kata keju problem tu kata tu puar namar kata skim om bakadeka skim kepada ban menteri kampung kata bagi om kata kajal jal juga maksud mission ini ki water drinking water scheme dan sanitation te nak liang ki official dan KPHC yang kita keluar ki amba dan ke scheme di banwan ke KPHC namar bah ko district council dan tau mo dan engineer dan melak dan menteri kam hai kin menteri kam dan mentangi bun ke projek ke ni apa bengiyo itu bisa kat mentangi PMDC jengi ki propose ki top ki propose kunduban ai ki nong pendong ki ai ki snong ki thawi snai ki public toilet ko kontak tertel te kawan kaju ki sementara nga kumbala ong ia mensa ndangi layo ai bisa ni session seperkat kunduban rekam kat kum ke guideline ke PD university lihat kepada sekali gambar naso ni mene abang ikran sepangga jing slam jing ai pisa na sorkar ya kiskim go pero bata kali ke isi bila penyo yang katai ka skim lai kala ham slam sa dan raya perbagi kli karena itu interest yang bakal hak yang for berbo mereka tu bagi ikran hang ni pada kaslam berbo de mene vi ong ba abang kali yang bakal ya ke interest yang bakal sorkar ka hak yang for tak ada ngumpat juga interest hang ni teman tu apa deh? Ia keren pada saya kena kaji delay. Dengan kau mencari cara buat longkumba pialam baklai kajian namar gitip bayar katai skim mencua kasih por ini benda. Kemudian pada biang bak kasokar kai biang por. Sekaju bentar ya kani kalau tang kaji yuba subhawa dalam baklai kajian bawa bak biang por maka por sekor kalau ngidon hani nak liang ke isi kalau terisi tom man ke por bat dia hablek delegate berbor pelik ke chief minister ban waras kini dengan hasil lomba subhawa nam kini kintin baka sokar ka IBN por ini baka ai ya ke interest baka bidon interest mar bentar ngeliat kan akan mau ya tak skim keluar ngeliat kan ko kini kintin sar baka IBN por ngadrai kabdai mar ba nak ketua ni wanra akan kajian ya ke Islam jong skim jeng santai sa Mr. Chairman sir, making Shan very aggressive. We can make a style of killing of the state government. And there may be a slip of tongue, or it may be that he could not care for Pali. Semalam semua itu bahasa. Tapi ada hit sebentar di state government, maka delay. Kemudian nilai kan horror yang kena delay. Kemudian
Anarun membarkom nonton yang berlangit di dekat bawah kapal keluar ngam suku mau kalah baru bakla kena mic tu ngam suku kamdan kata itu sebab tengah berita andai baru ke state government ke dili tengah dia minta bagi tolong bayar interest ngong ba it should be fixed by the state government according to the existing prevailing system marketing board but the system hakaba alone yakiway pat di semi government and others Nina ban ayah ka amau nomor 4 yo kata. Pinumut tentang orang nila ka yang ban ayah ke remandar mentah kata state government bahkan look into the matter. Dengan I blame you under membara pemohon bang dan la ban up yang kalau kita ayah tu Turki akan ke remandar dengan ayah ke state government. Sorry Mr. Chairman sir, bangan orang bagas state government ke biang haban Indonesia ka geran ke ngam picture. Kalau ada kia badai ba iyo snow bar tom lelai, kalau kia bersih otong sedar tom lelai, tanpa kutubak tengah ngalang. Jadi akan kita pilih. Mr. Chairman sir, semua bentuk pau yang aku boleh isi bela jubah kalau kini gaji kuli bela orang rapi dan di sini aku mohti aku boleh kepang EM in charge of development ECM bela jubah kalau kini gaji kuli. Mr. Chairman sir, ambil suplemen kalau kami mereka pun gaji kentu yang isi HBD kini kapan nomor yang terkait berkeantai fund kumbala sanction dari Ministry of Finance, Finance Commission Division, Expenditure Department, New Delhi, ke sanction hakaju ke format kumbala sanction yang kenika health sector grant, haki South League component. Ngas kuntu ba hakani ke sanction order kelak syai ba ke implementing agency kandega district council dan iki panchayati raj tekum mengila yo ya katai bat ka antai daga jingtriston ka isi ban budin dengan semua ban kentu bawa ya ka health sector ka badai ka bentang jong ka district council ban pentrai kam ikini skim ngana semua nem dai ban complete but kumbalayo ya ka assurance na EM in charge development ba habiti kani in sabha ya sa reminder but kemen ba nakalian ka sarkaru kan baikly kini ki guidelines ki bla syai ha kini ka sanction order ba ka di bentah jo ka responsive kan kini Mr. Chairman sir ban tentu saya hisian ni isi ban kam pressure kumba di the PM in charge development ila penpau ni ketua publish go masih kuat ban asli ban pensyai di number ini ya suku bakla kakabete bagani ke interest kalau gaji sisya ba ka state government ka dili ya bisa ban release ke bisa sini pensan benar bu benar setelah ada ni kain nak si kata ke interest kat untuk taka market rate kalak bu dan rate technically pada nak buat banyak ini ba habang pantak ya ka habaka government ka pani ka second installment nako ministry haka purbat baga government ka peni kata ka grand transaction certificate mo haka purbat ka government ka peni ka grand transaction certificate ka I pick baga release apa institusi polisi nak kenal ka bu ka ji ka state government lah kan ai interest ni halau kan benar nomor satu the ministry the state government kapan iba ya kan bisa ni lah tu transact within 10 days they don't dapat mentah ba kalau don ke sistem pemai
kabangi ongka PFMS mo mentai kat baru kini kegeran kebawan inhapan tap hakini ka account bari kini ka account mentala monitor nadu industri Tewa hadu mentah ki monitor ki keli balai bakan sakan paru hakini ka account de hamni harai state government kan melaj syu kan ti namar ba kan pawe up to date menu di transfer ke desa dan apa hakini ke pemerintah state government kan melaj rehat sistem di beladap na harai namar ba kadai kata bagi ai kan ke bagi ong kata ka grand transaction certificate for jadi di ai kata kita kada untuk kami interest Pada state government kebaik dia tak ini jadi yang bakat lomba, toh tumpang usian, nama ba dalam sistem mentah bagi malu isu, kena ingat semua kalau lebih serius. Bangai kita ba ada hak ada transfer sini, kan bahannya dalam tidak baku. Jadi nanti kita begini banci yang tidak tak. Mr. Saman kalau serius pembuat saya. Ada bikin nak kalian ke Jungiru, kalau serius nama Miru nimlah submit UST ke kuat rupiah. Nimlah ke skim di skim ke kuat rupiah. Ke skim ke bangi labu pendek ke kuat Islam, mission for hadu light Islam, Southland, Islam. Kita di skim mentah tiba-tiba perlok MDC Jungi hadu mentaru timpat laban implement. Dan tak ada apa buat ke Jingeru. Ya ke state government maka nanti ki pressure bet bagi dia submit ke UST. Jadi somehow they manage ini. Saya kata ia long ia dan ada juga state dengan tepat banani sakmat ni harga bagi pentrika mega skim ngakwa bagi member kita bagi kam ke dibendap atau por rupiah. Nama mentangan itu ke sistem kalong kalak change. Mentai ke pisaru monitor nanti ya ke skim lu monitor. Nak tak ada nipan mentai ya ke proposal jangka 5 year plan. Bagi bangin hapan upload mentai ya ke skim apa portal. Aduh kata bahkan poi ke poru bawat ke pisaru hinum yo syukan kita kan hapan direct segitu studi. Dari sistem kita. Kadang ni hapan long prepare. Kam de syuk tu ke por ke bangin ya sei ni tap ke domen ni ya. Lek ke domen kan poi syuk ke ta por dengan poi ke por ke bang paro kan long sebentar. Mr. Chairman sir, ngaso kita ke statement dan sian kalau serius lah. Kalau mislead buat government of India dan state government. Atau kemudian kanu mechanism nak this council part lada kelompok dia, banau bunyi kelompok dia. Apa yang kita pisah? Kemudian kanu mechanism nak this council. Kemudian kita mislead setiap belada. The power bangi yang utilize bahaya terpisah. Kena tahu nak kalian ke isi, kapan ke mechanism lada lah transfer. Kemudian kita cross check lada nampak Ministry of Finance cross check bagi recipient. Bila ayat nampak dia terpisah. Nak belum kena mislead the government of India that the state government. This is very serious. Very, very serious. Mr. Chairman, sir, kenapa terpakai isi? Nak try dia dan kena mechanism ban monitor lada kapisah kiong lada transfer na transaction ni. Lada kelompok pun itu serious. Apa state government we don't need to implement. We have the Public Accounts Committee to ensure the public funds are utilized properly. Laporan gambar. Hanya ke question ke state government itself ke mislead what the government of India. Mr. Chairman, so kena kalau serious lah. Within 10 days lah, kita tahu bahawa ngilong inefficient, ngilong inept, nyemnak dan penangkap. Jadi paling ngikit mengikap pop, ya ka jumpa kelaju kuri. Nah, semesta cermasa tepat UCM berkisi bahkan ada yang ni raj kok pemerintah government of India. Serius semesta cermasa. Kamdeka question of mislead, mereka kalau kumin, marba kumangalaong mana, kani ketika kumnu ban yo biang ya ka second installment. Bila ada tim A yang GTC pak rapor ke dia, dikindan suku query. Dan suku query yang ini statement yang kita long ba
Apa shipos ni ada transfer sandro benar pada apa bisa? Apa pun cuma. Mesti masalah apa ini? Mesti cuma saya apa ini berkait transfer dan use. Mengating yoba pun bayi. Dia confuse kita transfer bagi use. Tidak ada lagi isu. One issue transfer immediately. Issue number 2 use. The question is, we are going to use. Pasal government kasar pun nanti kena masuk use. PhD kena masuk use. Akan nak promosian, nilai yang ada undang nomor kita apa nak juga hat, ini sendiri. Kami ni akan, anda yang use ni akan ni akan transfer. Pada government, dah orang hantar bala transfer immediately in 10 days, it is very bad. We are autonomous body, autonomous. Kenapa question yang independensi jadi pun profesional jadi. Kemudian dan misled setai dan pembalakan sport. Dan yes, is very bad. You see kan? Itu tu apa? Ini mana ada mau yang di sini berpilih ice cream san wajar silat. Ada mau korang ice cream air san wajar satu easy. Jadi ini miss his part like itu. Ajar itu. Oh kan tu kan tu. Oh sorry, akan tu kan tu. Ini kisah lagi itu. Nama orang semen disebut di sini. Nama ni apa tadi? Apa ni mak ni? Yang ini ya kerana the question of transfer. It is very long. Masuk ke dahi. In hab banti bah we are a very strong institution. Pada dia di bakum ini nak kapor. Nothing we are looking down. The give up the authority. Yang apa pembangunannya? Toh, badat let's say nomor 2. Lima hari tadi. Nang ni sangat pandai su bangun komite. Nak tahu pot ini new pula. Because of delay in transfer. Why not? Again, she said the same interest di bersih. Dengan semua ini, let's say, government orang transfer immediately tolong beri dok. Kalau kau bantu UC, kaya. Dengan orang masuk orang bah, anyway, fashionnya aja start UC yang bersih committee. Bala tunggu dan take off sincerely, effectively. Hindi kan hal level di chief minister of finance. What dia finance officer mesti tu ni happen question. Nama berkata ya dah buram dan jadi kita council. Anyway, yang saya ada isi bahkan take off Indonesia kemat. Bah terus go dan kamu di bantuan tak begini misalnya kita sendak government. Nama bah berkata itu nama. Kita kan lihat light so kru kita dah. Apa yang so kru yang ni akan bisi ayo saya mau. Sekolah. Betul. Anyway, su ketua susian bagi yang try take off dengan isu, but finance department, bagi juga minister of finance, bagi ini isu ban mi hadir, but saya bahkan kita ekspor juga kita.